Кыргыз Республикасынын Конституциясына кол коюу. Emi Kuda Kalaza 5. Mayda buna nemeni kol koyup sadır emi sadırga birliktiydi. Sadırga jardam kılgıla Kırgızstanlıklar men silerge kayırlarım jaşlar. Eski 30 yıldan beri jep jürgenler manakey bir yerden Tacikistan'dan dile soğuş çıkmak emes. Bizden özü üstün ara üstün içindeki buzuklardan çıkarıp atkanı 30 yıldan beri içip jep bular. Emi şunu sadır menen kamçıga Kuday ömür versin. Bugünkü günge jetpey kalsın da aябай hareket kılıştı bular hatta. Bugünkü günge kol koygonça bular eski birlikleri avdan talkalayıp dedi. Kırgız eldi kaçan bozu Kuday saktap geliyatırı. Bizden her bir saktay turan Kuday var aylanayan Kırgızstanlıklar. Tigi yaktan cula tartıp bula jartıp jana cumurtkadan kırız degen derdi. 30 yıldan beri içip jegen oligarktardı. Emi sadır men sağa kayırlarım. Kamçı köyüne Kuday ömür versin. Köyün tiskindi bir tartkıla, akıllaşkıla, anan arkanarda Kırgız el tur silerdin. Acana buzuktarga 30 yıldan beri Aküydü basıvalau sadırdı getire üstegen buzuktarga el yol vermeyt. Mana men jet oblusun aksakaldarının attan süylep atırım. Emi silerge kayırlarız el aylanayınlar. Jaşlar 30 yıldan beri bizden Kırgızstan'ın jaş kızlar baldarız kayaktan beri tentip jürüp atırı. Uşuğa tentigende 30 yıldan beri bizden eski birlikler günelü. Жердің бардын Atakan Madımar, Tekebay, Uroz Otunbayevalar, Atanbayıp Kokşoğun mına kayıptan beri gele atkanlar bardığı ceng içinin жердің bardığın berip koyup emi mine kılıp atırdı atmay mı bu Atakan Madımarıptar. Bular Orosoda uşunday kılıp çatak kılıp eldi buskan katınların talak dese özün kapır dese bol otugan vakit geldi. Orosodaylardan jakşılık kütüp bolboydu. Bulardan jakşılık bolboydu. Bu Tacikistan'daktı imam adını biz Tacikler dinge jakın desek bular kapır kılbay turgandı kıldı bular. Tacik elimez janagı buzukulları. Emi şu Tacikti de buzu atkan bizden arausta buzuktar. Taciktin arasında buzuktardım bardığı öyle turgan yerge gelip kara sandıkta çat dese, jaşıkta çat dese bular 5. mayga jetkizbey sadırda alıp çöğüstedi. Antip hareketiner toktotkula men elge kayırlat delim aylanayınlar. Mına Batkent'in arkasında el türü bütün Kırgızstan. Bir oydu müysize mün oydu kızır kırayt. Biz bir ekteye top dış yatbayız aylanayınlar. Batkent'i silerde açka koybayız. Silerdin kaygın ardı tepeden bölüyoruz. Biz silerdin baldarını ötüp etkene biz bir ekte turu ilağız geli oturu. Emi mına ke sadırdın joğu vağında, kamçın joğu vağında paydalangan mına bizden oligarktardı. Aylanayın Kırgız el silerge kayırlat delim. Uşulardı tegiz kamçı menen sadırga jardan bereli bulardı taza emi kamçı sadır sagayta turgan söz. Jana buzuktar diye kiskin bir çılbır koluna tiydi. Eştekeden korkma bir Kudaydan kork. Kalgan el arkanda sen dep turuz. Oşa buzuktarga güçün ança nemetpese biz keber bunu karlarga biz özüs bulardı kanday kılarız özüs bileyiz el jurt turu berde. Bular kanday demalı atkan uşunga çeyin gördük bildik. 30 yıldan beri şul çegaran çeçip koysa bolat dele da. Hazır kamçı menen sadır çegaranı asılgandan keyin yanagı bir talaylar Tacik ötüp ketken su. Anamına dep bunu erdede kükürçak koygon maripip olup kaldı. Söylesen adaşpay söyle. Eki oloğuzga bir eli gepil koyuş gerek. Taciklerge ötüp ketken dep kanday aytasın. Yemi aylanayınlar mındayla men silerge kayırlarım sadır menen kamçıga.
Baya 24 yılki karttan özü tigen balıyla vaytacık. Oşo 24 yılki kartadan beragın Kırgızstan'a gayrısın dep tura veriş gerek. Mına bular özü tigen balıyla vaytacık kıldı mı? Özü tiyişti bu. Özü tiyişti. Biz tınç çatkan Hacıdar'dı çaksa Hacıdar hem atasın çok tot. Kırgız elinin içinde dünya üstünde Kırgızlık oldu tuğan el göp Müslümanlar. Kırgız Kuday momun el biz. Makul dedik. Yemi Yok tiyişken sazayım. özünger tiyişti. Kılkıldagan Kıtay'dı manas kovalap çıkkan Kıtay'a. Hem birtke tacık tınç. Ok atınardı kılgıla. Karoşoka siyip kalasınlar. Teyağını Özbekistan ötüspeze bir yan Kırgızstan ötüspeze atta ötözüm kayakka varasın. Batış menen çıkış toylop kılgıla. Bugünkü cana buzuklarga imam adının ruhsatlı aptamat menen. Kırgız aptamat yok ola silerdi Kuday urat. Men mında aytayın. Kuday bisti Kuday saktap gelgen uşunça yıldan beri. Ömür boyu Kırgız'tı Kuday saktaydı. Biz Kuday'dan başkaga işenbey biz. Yemimin nerede atıkan madımar sağa gayrılarım. Tekevayip, Roza Otunbayeva. Mına 30 yıldan beri. Sarıyip Gökşoğondur, Beknazar Aktar. Siler avdan jakşı süylegen menen. Bular bardığı sırt mamleketten cev içip aram okat menen paydalanansınlar siler. Yemi acalаңарын jete turgan jeri geldi. Yemi men Sadırga gayrılat delem. Eki tiskin bir çılbır koluna teydi. Aksının 5. yılkı ölgöndürdü Kosko. Geçegi 10. yılda Oşto kanç adam kırıldı. Munu Kosko 80-90 bala Ağüyden öldü. Şunun bardığın kıl. Mına nemet beze biz kökşoğun aksakaldar. Koşo teri övarlaşauz. Kanday bolgon nemet. Mizan menen biz hareketli kılalı dağı cana jegen içken kumtörden aksiyaga oturup algandar 30 yıldan belkisin kussun. Emi aşık ceza kuza turgan vakit geldi bulardan. Bari kussun, bari. Bari kussun dağı men ayttım hele Soronbayga girgende. Hey, buna 3 partiyan çapsal 2. partiyaga çıkmasın dep. Sadır emi sağa bari bular but toz överet. Bular kuskuzu gelmey turu, uğru toygon çey tölgön çakar kanat deyt. Munogu 4-5 prezidentler, uşu tekevaylar bardı turgandar. Bular ölöründe bilip turu, bardı koskolup kede tanan görök. Uşu 5'ine Sadır diye etspey jogotolu degen seni Kuday saktadı. Bulardın plan eşteki aşpay. Yemi jaşlar silerge gayrılarım. Geçe bir YouTube'de men bir çalavula görüp kaldım. Bir jurnalist bardığın görgüzüp bir kançakçak oturulgandardın Soronbay milyondan uşuların emaylanayın jaşlar kaskıla bardığı misam jolu menen жооп bersin bular. Kolu menen kim kısa moynu menen tarsın. Emi Sadır kamçı silerge Kuday ömür versin. Ököyün akıldaşkıla. Mına aksakaldar ana men silerge bir gayrıla turganım. Kurultay degendi koyup koya turgan bolsoňor. Biz kurultayda janağı 30 yıldan beri jegen içkendi çukup bardığın taap bere telek. Mamleketke kustura telek. Esirden çoğultkan dünyesin çömüç menen çoğultkandı bular çaçıp jok kıldı jep büttü. Emi uşuğa da alımsınbay Kırgızstan teyagın teyaka biyaka bölgüsü gelip atırı. Atakan adımar başka söyle sen söyle jerdin bardın kurutkansın seni Kuday ursun. Men şu rosoda aytayın tekevayıptar kaysı bettinger menen rosolar çıkıp ana sarı karajaşıkta açpakla ana mınday miysam silerdi miysamlar toletkede jaravay kaldı men mınday aytayın o rosoda da kata aytpay turum silerge silerdi Kuday ursun başka ayta turan gep jok birok Kırgızstan eli kayriger karavakla bunu şularga köngül burgulada bunu 30 yıldan beri jegen içkendin mal mülkün bardığın tartıp çet memlekette jürgen yana kulup kokşogondordu kuluptu atış gerek ele mına geçe bizde bertölöt samolot bolgondo biztele kurgalbay telek bul askerdin bardığın jogotup kurutup karankı kaltırgan şu kulup bolçu. Başka söylese de kulup söyleveşin gerek ele. Senin bara turgan yerin canı jeri menen Moldovan apka. O şerge aparış gerek janağı Sarıyip Gökşoğondordu, janağı Roza Otunbayeva tekevayıptardı, kayta girgiş gerek. Atakan madım arttardı. Atakan madım arttık oldu jürgenler uyalgıla. Teke senin işin büttü.
Jana Kanıbek Manaliптер berge çıkıp alıp 30 yıldan beri aytışmagan emi min üçün mizamды көтөрүp atsыңар. 30 yıldan beri ölüp dirildиңер bugün. Oşol 30 yıldan beri Soronbayga, Atambayevga, Irasoga, Bakiyevke, Akayevka min üçün gayrılgan emessiңер oşol wagtda. Al wagtda ölüp talıp Kırgızstandan bardığın kuruluşlardı, obyektinin bardığını alıp ölgönsiңер, tonop bütkensiңер. Emi tonoy turgan bolbay kaldı. Biz tonoyuz bulardı. Kırgız elge gayrılat elem aylanayın 90-yıl tuğulgan balдар 30'ga çıktılar. Emi manastın urpağısınar siler aylanayın. Kırgızsınar. Dünyada ulu el biz. Savurlu el biz. Kudaydan korkkan el biz. 30 yıl 90-yıl tuğulgan balдар 30'ga çıktılar. Men silerge amanat aytayın. Ağına karasın kara degile. Mını erde bilbegenler bilgenden sorağıla. Men sadırga aytat elemem kurultaydı girgiz. Jetobulustan 453 ayıl ökmöt var. 44 rayon var, 30 şahar var. Kurultaydın jönün bardığın şaharga çoğultup alış mümkün emez. Men sağa aytayın. Misalı Çuy obuluska bir gün göngül bursaňar, ezan bütün organlar biristenter göngül bursu şerge. Jalan Çuy obulustuku kurultayga katışsın. Ertesi narınga kılıp göçmen kılgıla. Köçe turgan kurultay kılsaňar, biz ağına kişi oyunu aytat oşonda. Oşol talaska vargıla biz talasta kanday dem algandarda aytıp berебиz. Çüyde aytıp beret. Anın bardığın berge aydap gel bunu kılday kımbatçılıkta ağa geçsinse gerek, akokot gerek, jol gerek dep jamanatты olbogula menin silerge gayrılışım. Jetobulustun bardığına gel o şerde siler barsaňar, o şerden Jetobulustun eli ağın ak karasın kara deyit. Uşul 30 yıldan beri bunu biz kökşoğun söylegenderge söyletken emez. En ettek ayıl ökmez saydıktan başlap korrupsiyaga girgen. Öňtöy dejurny aksakallar var, oşolordu kirgizip algan dejurny baybilçelerdi kirgizip alıp oşolordu maktatıp oturup atası yok toldu hazır. Mana 30 yıldan beri kaşas çıktı bular. Emi bet kayta tuğan vakit geldi. Ezep kitep bere tuğan vakit geldi. Jana baylar Kudaydan korkkula da sırtkı karşısın çıkmay tölögüle. Çekiyaga üy salgança sırtkı Kırgızstan'ın karşısın tölögüle danan okattın ardıgıla vergile. Jana milyondur cep cevaptanan ki kutulduk dep jürbegile. Bari bulardan kutulgan menen Kudaydan kutulgan joksuňar, elden kutula albaysyňar siler. Ertew geçip ali görgüsebиz silerge. Makul aksakalga birөө çalıp kaldı. Hurmatly mekendeşler, eme aksakaldın oyu түшүнүктүү oldu. Şul murunku içip jegen korrupsionerler бүт жоопко тартылсын деп атат. Бийлик башында турган жетекчилерге Садыр Нуркожоевичке Кудайым Таалам күч кубат берсин. Биздин мекен мына чоң бүгүнкү Садыр Нуркожоевич кайрылуусунда да айтпады. Канча деген реформалар турат. Эмне деген реформалар турат алдыда. Ошого баарыбыз кол кабыш кылып, жардам берип, өлкөбүздү коррупционерлерден, жемкорлордон куткаралы. Баарыбыз аракет кылалы, кайдегер болбойлу, биргели, ынтымактуу бололу, бөлүнбөйлү, бир туугандар. Азыр бирикчү убак келди, ынтымакка келчү убак келди. Баарыбыз ушундай чоң иш башталып атканда колуна кол, бутуна бут болуп, туш тараптан Садыр Нуркожоевичти колдоого алып, жанагы өкмөттө отурган чиновник, жемкорлор уйкуңарды келтирип, мындай кофени азыраак ичип эм, көбүрөөк иштеп, тамакты азыраак жеп, көбүрөөк аракет кылгыла эм, берген тапшырманы тез аткарып анан чоюлуп эле анан аткарып алып атат, иш жүрүп атат, анан баары мыйзам чегинде каралат деп дагы жүрбөйлү 5 жыл. Бүтүргүлө тез. Урматтуу депутаттар, силердин астыңарда да чоң миссия турат. Силер да ушул ишке кол кабыш кылып, мына көрдүңөр, кечеки Баткен окуясынан кийин бул коррупция, бул жемкорлук, бул экижүздүүлүк биздин мамлекетибизде эч качан жакшылыкка алып келбейт. Монтип өлүм ашкере кылат. Монтип ашкере болуп шерменде болобуз. Этиги Министерство оборонада, Коргоо министрлигинде отурган офицерлер, офицерлер, көрдүңөр эле го, Совет өкмөтүндө патриотизм,
мекенчилдик, патриоттук деген эме кандай эле. Ошол школанын баарын көрүп өтүп эле анан эми келип туруп коррупция менен кошо жеп коюп отурасыңар да, мекенчилдикке, патриоттукка агитация кылган ордуна кайра ичип жеп, мында астындагы младший составдагы офицерлерге пример көргөзгөн ордуна өзүңөр курсаңар чоюп, челектей болгон курсаңарды чоюп коюп 30 жыл жыргап келдиңер. Болду эми бүттү. Баарылайлы. Садыр Нуркожоевичти баарыбыз туш тараптан колдон буттан алалы. Жаңы конституция келди, жаңы доор башталды, жаңы заман башталды. Туурабы аксакал? Туура, эми мына жерде мен элге кайрыларым айланайындар. Ушул Садырга болушунча жардам берип Кыргызстанды жакшы мамлекет кылышка Садыр менен камчынын колунан келбейт. Бардыгы ушул кыргызстандыктар тике туруп жардам кылышыбыз керек. Агына карасын кара деп ынтымакка келели. Түндүк түштүк деген бир жерде бөлүнбейт. Баары өзүбүздүн кыргызбыз биз. Канча мамлекеттерде эл жүрүү улуттар республикасы жок жүрүп атыры. Биз айланайын кыргыз балдар эми жакшы шымалангыла, Кудайдан сурагыла, агын мында бир болор болбос немеге малынып калбай Кудайдан айрой сурагыла, өмүр сурагыла, Кыргызстанды гүлдетип кеткенге ынтымак болуп, билимдик болгула, ичи тарлык кылбагыла. Кимин башын кетсе, ошо кысматты тарткыла, башын кетпегендер дыйканчылык кылгыла, мал баккыла, ушу менен окат кылалы. Кыргыз эл эч убакта тентиген эмес. 32-нчи жылдарда, 27-нчи жыл, 24, 16-нчы жылдарда, 32, 41-нчи жылдарда канча деген улуттар тентип кырылып өлүп калган. Кыргыз өлсө талас ушу Кыргызстандын ичинен тентип чыккан эмес. Кудай Таала бизге жакшы жерди берген. Ушу бейиштей жерди алдырбагыла. Эми мына жерден Кыргыздын баары юристтерсиңер, аудан мына жерге чыгып алып, бирөөдү каралайсыңар, мындай болбойт, андай болбойт деп өмүр бою иштеп келгендер. Эми муногу Кыргызстан, Тажикстандын чек араларын 24-жылкы эсирнуана карта менен аракет кылгыла. Бирөө менен ушундай кылып эми түз тургула. Берден да бирдеке жей салалы деп бултактатпагыла. Азыркы муну 30га чыккан балдардын мээси толук, акыл эске кирди. Эми ушулар көтүңөрдөн түшсө, авройдон тайып каласыңар. Эми тайбайт, адилет, таза иштешке, мурунку кектин бардыгын ичкен жегенин токтотуп, Садырга бир жагына баш болгула, бир жагына кол болгула, жең болгула, ушуга аракет кылып, билбегенин билгискиле, ана тытмай жегенди койгула да акыл эс менен ынтымакка келгеле мен ушу силерди кыргыз эл ынтымактуу болгула. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы жаштар, бийлик силердики, Кыргызстанды курап кетиш силердики. Өмүр бою тентип жүрүп, ушу бир 300 жегичич бар. Узуалиптен келе аткан иттер бар. Узуалиптен Мазалипти талкалады булар. Акаевдин башын жутту. Акаевдин Бакиевдин башын жутту. Ана Нуросанын башын жутту. Атамбаевди жутту. Аркасында Сооронбайды жутту. Сооронбайды айтпадыңар беле? Кепиндин чөнтөгү жок, Сооронбайдын чөнтөгү бар деп. Сооронбайдын шаты уйдун топонго байлаган торпоктой сорду го Кыргызстанды бул, я. Эмне деп айтасыңар? Мындай Кудайдан корккон киши мындай кылбайт болчу. Асылбек үкөөүнө өчүрөт келип калды эми. Баягы 10-жылы сен губернатор болчуң Ошто. Ошого жооп бер да бетиң тылтыйтып байланган букадай болуп отура бербей, я. Өчүрөт келди силерге. Мен элге кайрылам жаштар айлан. Аксыдан өлгөн 5-жылкы балдарды жоопка аракет кылгыла. Юристтер барсыңар. 10-жыл Ошто кырылганды айткыла. Муногу ак үйдө атылгандарды айт, ушуну ким кылса колу менен тартсын, мойну менен кылганды. Кылдыбы? Мен силерге кайрылышым ушул. Биз ар убакта жардамдабыз биз. Анан силер 30 жылды көрө элексиңер. Мен Узуалиптен бери ким кандай жашаганын билем. Мына ошону мен айтып берем, ошону талкалайбыз Кудай кааласа. Алла разы болсун. Жашыңыз канчада аксакал? Мына 80ге кирип келип калдык эми. Бул бизге да кат жаскан менен анча жаш жок. Эми биз иштик, жедик. Бу киши 80 жашта экен, баарын билем дейт. Мына Узуалиптен бери мен коррупционердин баарын, коррупциянын нарында кандай, көлдө кандай, Ошто, Жалалабад
Kalasta kандай, çüyde kандай ekez men Jetoblus'tun karışkırların bardığın bilem topondoy, torpoktoy sorup jegen hacıdarlar var. Hacıdarlardan başını çapsak ele azımın yerde mayda çuydası balıktın kiçinekey çavağın karmı atır, gitterce atır akkulalar. Oşolar da hacıdarlardı karmaş gerek. Yemek sadır saka aytarım aynanı. Mına iki tiskin bir çıl bir koluna tiydi, korkma. Bir kudaydan kork, arkanda el turu senin. Hacıdarlardan başın kese üzem, o şok hareket kılıver aylanayın. Anan kurultaydı girgizip koy bizke. Anan kurultaydı girgizse bulardın hacıdardı karmaşı ustaları öyle kara kadildi, çok kılavuz biz git derdi. Sen mayda çuyda çavağın kar mı atsın? Biz hacıdardık gitti, kara kadildi talkalay biz. Hayırlı şumuşul balda ruh kulaylanayın, hareket kılgıla. Daha bir jolu Batken'in okuyasından kaza olgun bir tuğandarızga, apalarızga, atalarızga, eje karındaşlarızga, baykelerizge, inilerizge, kurdaşlarızga көңүл айтабыз. Ötüp ketken bir tuğandarızın jatkan jeri jaylı olsun, aksakal. Emi bir yerde mana Batken'di uvalıp bir uydu müyse min uydu kızlar kırayta bizim jüregi orup turaylanayın Batken'dik dersiler. Savur kılgıla, emi ötüp ketken ballar Kuday imanın yoldaş kılıp değişten orun versin. Kırgız erkek tuğulganda süyünet. Erkek tuğuldu joğdun balları değil. Joğ'a tuğulat erkek adam. Emaylanayın o şehirde baldarınar ötüp ketti, bir tuğan ötüp ketti. Boğru bütün kalk bolboyt. Toyağı bütün tulpar bolboyt. Oşu Batken'den ötüp ketken baldarga biz talastaya tuval pistele jüregi zoru atırı. Uşuların imanı yoldaş kız bolsun. Değişten Kuday orun versin. Kalgan bala çakalarına Kuday ömür versin. Atenelerine bir tuğanlarına Kuday savurluk versin. Emi başka minayta uzaylanan Batkenlikler kayrattan jaspagıla, duktu düşürbegile, arkanarda kança degen Jetoblus'un eli turubuz. Siler de açka koyboyuz aylanayınlar. Mına gününe jönötü atırız, jönötü turgandı. Hem aksakaldar menen dalda nasip kılsa bir bara uskuda kalasa. Barıp kele öz aylanayın aksakal. Neme Batkenlikler el. Batkenlik ayavay suranıp atat. Gelgile, eldik közömöl gelgile. Batkenlik aylanayınlar silerge. Ayılların kıdırıp kurultay ötkörüp çıkabız biz. Bardık ayıllar. Küçüğünlerge biz emi silerge kayrat daytavuz. Başka işte gök materialni, maralni yazı Kırgızistan'da el jetişip kalgan. Siler de açka koyboy taylanan. Yüz çok da münküröve gile. Kuda kalasa Kırgızstan balдар üyde kılıp beret, jayda kılıp beret. Hanan görök bizden padşa tışçılık menen Kırgızstan ordu tüymeni tış tursa bardığı jet kuda kalasa. Janağı milyon okşogon janağı rosolarga kulup kokşogon jegenlerin üçöğüne ele kıssak Batken'den yana 30-40 gün oңdoyt. Oңda olsa bular öyle turgan jayga gelip kaldı emi üstüle. Torgo düştü bular. Emi kamçı menen aylanayın sadır sağa gayrılış kurultaydı girgiz. Ekincisi kayratıgan jaspa arkanda el turu silerden eltiktep turubuz. Ak uydu alıp koyot, kök uydu alıp koyot hiç korkpogula. Tüz yüreğingerdi Kuday menen nemetkile de korkpay iştegile. Biz şu silerge dua kılıp turuz. Kamçaylanan aman esen bolda kel anan aksakallardı mal kavul alıp koyson. Biz senen eş kısmat sıravayımız. Elmenen bolsoňor biz şu jana jegen içken derdi. Janağı 3000 gektirden 2000 gektirden yer bölüp algandarda aytabız. Emi siler alibette köň Jetoblus'a jetişpeysiňer. Mına bizke okşogon Jetoblus'un aksakaldары var. Orta muğum var, jaşlar var. 20'dan 40'a çeyin, 40'dan 60-80'e çeyin komissiya çıkarabız dedi gele. Anan siler menen bir jakşı süýleşsek maňday teskey. Anan keyin oşo komissiýany түзөтелek da ar oblustu herbisiya kılgan dele torgo çürüp beretelek bulardı. Buların sabbarı büttü. Aramdın tüyü kılday, adaldıkı toğdoy deyip. Bular 30 sülgep takal öyle tuğan yerge geldi. Emi Kırgız el aylanayın, jakşı, süttey taza, suğday ömürüňer uzun bolsun. Adilet iştep bergile Kırgızstan'a. Eştekeden tartın bakıla. Bir gün öyle ölgönde 2 metr kuartirege varasın. Ebra üyler 5 ataş 4 ataş kalat. Uşul 2 metr kuartire girgende kepinde cana sokulgan ölümdün general marşalı. Kança adam kepini yok aydala dölüp kalıp atırı. Jana kança degen muno çoňdor ak üyge girip kuzalbay atırı. Oşodon Kuday saktasın.
Milyardты жегенче чөнтөңдө 100 сом yok. Elдин arasında bakıldap süйлөp turgan жақшы нерсе. Асты жаш балдар дежурный болбогула, eldi satmagıla, eldin жақшылыгына аракет кылгыла деп кайрылып кетер элем жаштарга силерге. Рахмат.